Amasan labon unchibai KK le Dr. Sylvia Kahi Hilltown Chuchanpura pat YVA Imphal Joint Headquarter le ISTV YP program sign anuin COVID-19 chungchang hi bangtukula event heading a hemti awareness video on kibola hi taksa gulin COVID-19 hi coronavirus chikhat ahin amasapian case amasapian hi Wuhan China patin angkipana all in gam pumpi khovel pumpi ung fangsukin India nating hungtunga Manipur nating le hungtungta zizi kachun bangtukulin event heading a hemti tunin akihulim uta amasapianin COVID-19 hi kaniyam kanay pemti he na dinga nyokhat itaksan virus itaksang buta kahile bangtugulin itaksa omem ti gen homitino ahian khate chu ataksawa bang mahiki kelo a virus sula potho ilele bang mati kelo ti hen khat omu ji medical term in incubation period akiti ni somleli sunghi hen khate chu a virus potho hilele ataksawa bang ma kilang lo ti hen khat omu ahian te chu a virus ane yu pata aninga ni hi hen khat I khosik ti vel bang omu a temperature a thermometer e ta hile hen khate chu somthum laku degree celsius a hilowele 37.2 degree celsius a hilowele 30 degree celsius valin omu Fahrenheit ye takahile 101 102 degree Fahrenheit valin omu hen khaten ki hu aneyu khaksu umlawa aki hu hen khate taksa numlo taksa chaw a hilowele gule chang na lu chang na ti vel hilowle kichipi a hilowele hitang khosi gula umgulo hu hen khat omu a virus hi hin atang pi chu pi effect dosaka bangtigula umem tile chubla malu takahile pneumonia hong kipana pneumonia ting yung nei patahi lawang hen khat chu ICU koi angayu hen khat te chu ventilator support le angayu ika chu z virus hi nidang ale ki mukhangai lo achi chu umlik lek hinten tu India gamsung Manipur gamsung chungchang hi ilut masangin tulai taka present scenario tulai taka itu ko Italy te UK le US ten atu ko hi new khat again na life hoti tino hobel pumpi adding a health system in again health system adding a hoi pen loya ki he panina ki he Italy hi amount na tingin tuhin mithi hau talu agam abui kholoa COVID-19 hi tu chunga dingin tigula problem ki nei na mithi umna ya masak na peni pu nidangin SARS ala uma nidangin MERS kiti Middle East Respiratory Syndrome kiti na le lom khata ichu amount ti dingin wang chu SARS le MERS hin mithi za thi ta hi le za la ka pat som ni vel hi percentage mithi uma ale COVID-19 hi atakit ahile atampu 3.4% cho hinten ayin le bangjika tikulom lo ma hi mithi ta me miti le abangkhat spread infection akithe za na aki spread na hi ahui se taglu ji ka hi mithi atama tekhinan ventilator pasom bang ne le chun ni khatin mi za khat bang hospital ang ki palu tale za khate la ka chu ku mo ventilator chang phading achubla ma bui tangon ha thelongon ventilator support poi mongon ei ta ko hi le me ku chu te la ku chu ventilator chang di ti decide haksan tin a survive zoding te hen khat a give up loading hen khat to lai normal condition a hi ta ka hi le a give up load you hen khat bang a give up angaya ti kha bui hi wo BBC News in le again this pandemic kills twice ati bangji kem ti le zi infection ni te hi room chuma ki koin tin achangu umin tinu midang kuma to contact phal loading ruma ki kai tu ding hinten thomau taka ulenau ngai na te otole ki mu phallo tekhinan athi bang o ma hi le plastic in ki tu min tin plastic ki pangkhat alung hi ki tu min tin azole avan adoi pen bang chu chanau taking in ki donin tin achungu ti kha ki phajing hinten kuma alung muding le phallo ga la pati kha amau na la vui do jing hinten zitigul din munting achu dinga hi wo laulo thelo lautak lu ding le lo hi le laulo thelo din mun khata oma Italy te bon khovel pum pia dinga health system hoi loi bon zibanga chu buyule India zale somle nilam na ting number zale somle ni te bon bangtigulin ang effect dim ti ala uma azi chu India hi ventilator 40,000
vela uma chula I population nula 1.3 billion lama hi kita Manipur yung et kita kahile Manipur lam te dik dik bang hi patient to doctor ratio yet takahile 1:10,000 hi doctor khatin mi sing khat abui pi di hinten ekha inei la lamin la dailo resource in la dailo doctor la dailo hospital hi tain lang ventilator in la dailo hinten eka chu a vaccine la umlo a treatment la umlo e ading option sun chu kiven kha hizing hinten ale tu hin bang tigulin ni kiveng dim iti le amasang na penin khutsop dan khutsop sop mu nangaya bang digulin khut isop dim sop nangai naran gol sop dingi pu hand washing khut pek ama sa pen khut pek sop hitin azole khut kikal alang ni azole taka kikal si hi alang ni ki bol hitin ten azole nakal sakiti takikal hi alang ni azole khut pi azole khut ngong hi when washing atang pi ki sui chu zihi ichate le hilitin nu lepa insunga tek selam deutele hilitin bang digula khutsop ding hem tio kha kichut pi tin ki holim pi hitin apani na dingin government in apun avela again social distancing akiti isolation zihi mi to ki ha mutu back loading chondana ding in chun e khat hak se dewa azi chu mi ki ve tu dam lo ki ve tu hilowe le tek salam ki ve tu thi de akingai na a hin la tu gen gola chu infection ki spread hi a hu si tak lut zikin na dang tu ki bang lo hi zikin a chom khat sung be chu ki koi kang hitin in sung hitin in sung I family te to kot ki kam humitin azole mi le ve da hitin min le ve da le min ve lo le ngai sinan lak da photitin chom khat chu azik chu ema on ki ven na ding be philo chanau te ki ven na ding le hi bangji chemiti le ji infection hin atang pi a hoi khak deu te hi immunity law te texelam te ai lowe le chapang lam te azole immunocompromised patient ki ti amau hi immunity law again gula chu hiv la nei te hilo le cancer chemotherapy la bol te hilo le organ yo donation la bol te hilo le organ transplant ala bol te azole diabetes bp sang heart problem nei te kidney problem lam te I affect diga ega chu taksa chu hutilom no ma ala hui selo me thi ain la en anat na kha ipu ka mi kinga pik sil son abailam ji ka kha ti ki kom tu hi ki khapa hi zikin ki thim tu iteno chun apathum na dingin milaka yuma ki hu ki chipik ta ka hi le huta hilo le handkerchief hi mat da ham itino taka I elbow itongbu ti dingam iki huta ke hitin ki khom iki hu hitin midang effect lon that azik chu huta iki hum ta ka hile thil dang I hoi ta ka hile anat na hi ki surface mundang vel abang ta ka hile so pp om the ni thumbang om the yen ten zika chu ya dinga bailam pen chu I hut sanga ta ka hi ki huding hilo le ki chipi ding azole pathum na apalina digin imite inakte ikamte hi hoida ha ma mitun I hoiding ulele khutso ma saitin hoitin azo pale khutso pi thitin anhun masangale nu ten heading khutso ma saitin azole anhun ding chate now an pik ding a hi lele khutso ma saitin pi ten ti khan ki suk thing angaya again gula a vaccine la umlo a treatment la umlo hi takaile ya dinga option in sun chu kivian kha hizinga garlic neck zikin nang covid-19 na pathong veng puntin tuilum don mun zikin hong pan pi di puntin azole takhe ahenin hi thina thati thil sa hina thati ti ziku tuisa po hilon ni sa ki photi bangomo yo tela yo chun hong pan pi chum di puntin azole zuina thati ti hedzika zu don tama covid-19 na pathong ki vending ti bangma umpu zizika chun athakin ki ngai tu ki hitinu government in chom khat ki koi kang photun in sungin ki kam committee uti lungsi takin available in kong tonu tu ngai ho ki tinu zulzau puitiu nang la ki protect hina chu thu mi tale nang in mi lava kai son lo kha kha I du tu sam pen hi zika kha ji available on ki yan ki ta hi ji cheng chu yen lang ka ki pa ki